experience inspires a sense of loss amongst the Dutch people. It's also ways this can be a tough enough challenge when you speak the same language, never mind. For being here with us. This Being present at an hour ago now? I don't know. Bilbao, please, on the stage. I lived in Cologne many years ago and I always have to come here. That's nearby, of course. Yeah, just around the corner, as you mentioned before. We say here that if it... I'm happy to pronounce, and the winner is... Don't say anything yet. The winner is, in this first category, Walter. Bilbao City Council. Okay, the Bilbao City Council. Congratulations, congratulations. The certificates for the other... May I have... jury on the basis of a very attractive city, which is very... Bilbao was really impressing everybody who... Okay, thank you. We'll go on, please. All right. And while we're doing this, Bilbao ha recibido un premio de la IPA. La IPA es el organismo europeo de las administraciones públicas. Ha sido un premio para mí importante, porque es un premio diferente a los que hemos tenido hasta ahora. Nos han dado premios a la transformación urbanística, a nuestra revolución urbana, pero esto es diferente. Este es un premio a la gestión que ha sabido mantener el municipio de Bilbao, el ayuntamiento, en un momento de dificultad, en un momento de crisis, porque eso es lo que se ha valorado. El ver que nos hemos apretado el cinturón, pero manteniendo la calidad de los servicios, la calidad de la ciudad, la convivencia, y eso es un premio que nos produce una especial satisfacción, sobre todo en estos momentos de dificultad.